Dobroveče. Gost studija B je profesor dr. Vida Marković, jedan od najuglednijih profesora Beogradskog univerziteta i svetski priznat ekspert. Hvala vam što ste nas primili u svome domu i što za gledaoce studija B govorite o ovoj veoma interesantnoj temi kao i o svom veoma bogatom i plodnom životu. Rođeni ste u uglednoj zagrebačkoj porodici od oca Ede Markovića. Ede Markovića, koji je bio svetski poznat ekonomist, koga su ad personam pozivali na Društvo naroda u to vreme, zato što je bio od uvek u opoziciji. Rođen je u Austro-Ugarskoj monarhiji u Đakovu, ali već sa 18 godina se opredelio za jugoslovenstvo. Na njega je jako delovao novinar Vilder. I kad je došao sa 18 godina, završio je Trgovačku akademiju, kad je došao u Zagreb, bio je u jeku proces takozvanim veleizdajnicima, Srbima u Zagrebu. I Vilder ga je pozvao odmah da obaveštava inostranstvo. Tako da vest naša novinarska, Riječ se, ja mislim, zvao onaj zagrebački list, prodre u inostranstvo pre zvaničnih vesti iz Austro-Ugarske monarhije. Moj otac je to sve izvanredno organizovao. Imali su kurire koji su momentalno prelazili granicu. On je to prevodio iz druge na nemački i to je u velikoj meri pomoglo da taj proces ne završi tragično, nego na neki način da bude obaveštenje svetu o kakvim se Srbima u Hrvatskoj radi. Poslije toga je otišao na studije. Dobio je veliku pozajmicu, opet od jednog velikog Jugoslovena, ime mi sad ne pada na pamet, da studira agronomiju, a izabrao agronomiju jer je smatrao da je to našem poljoprivrednom narodu najvažnije. Završio je studije na vreme u Halle an der Saale i čim se vratio da bome, ponovo se bacio na tu vrstu rada. Jedno vreme je radio po selu, već kako to ide, ali vrlo brzo se pročuo za izuzetno velikog poznavaoca. Njegov stav prema životu bio je takav da je tražio i veliku porodicu. On je bio jedino dete. Tako da je nas bilo 9 dece. I karakteristično je da je svima dao narodna imena. Niko od nas nema crkveno ime, narodna imena svi nosimo, a kum nam je bio Srđan Budisavljević. Vi znate ko je Srđan Budisavljević. I on nas je sve krstio i onu decu koja su rođena još za vreme Austro-Ugarske krstio poslije toga. Tako da smo, jedne su uneli u crkvu, druge doveli za ruku. I mi smo u tom duhu gajeni, u duhu širokog jugoslovenstva. U to vreme u Zagrebu tata imao velik krug prijatelja i po svojoj struci, kao ekonomist, sve poznatiji u zemlji i u svetu, a bio je zamjenik generalnog direktora Jugoslovenske banke u Zagrebu, a to je posle rata, ali ipak treba da se osvrnem na njegov rad za vreme rata, kad se rodio moj najstariji brat i sestra, nekoliko nas. Za vreme rata, kao poznat ekonomist, dobio je od vlade Hrvatske pod Austro-Ugarskom, ja mislim da smo bili direktno pod Mađarskom, ali ne znam, zadatak da osnuje akcionarsko društvo za opskrbu vojnog i civilnog stanovništva za cijelo područje. Moj otac je to prihvatio. Uveo je takav red i disciplinu da niko nije krao, a njegovo oduševljenje je verovatno ponelo i druge, tako da je snabdevo hranom i vojsku i civilno stanovništvo u svim našim pasivnim krajima, to je bila većinom krajina i Srbija, a pri kraju rata, kad su Nemci i Austro-Ugarska vojska u panici vraćali šlepere hrane i lekova u Nemačku, on je imao smelosti, onda je još bio građanin Austro-Ugarske monarhije, da zaustavi šlepere na granici i da ih pošalje u Beograd. Međutim, akcionarsko društvo, pošto je pošteno radilo, završilo je sa velikom sumom novca. I akcionari su tražili da se podeli među akcionarima.
Moj otac je rekao da to nije njihov novac, nego narodni i da će ta suma da bude poverena naučnoj ustanovi koja se osniva, a to je Biomedicinski fakultet u Beogradu. Čuveni anatom Dragiša Perović, koji je završio medicinski fakultet neposredno pre Balkanskih ratova i kao najbolji student svoje generacije dobio prsten austro-ugarskog cara i tamo bio asistent. Čim je izbio rat balkanski, on je otišao kod svog profesora i rekao ja idem da se borim. Zamislite vi širine onog sveta kad uporedite s današnjim. A profesor rekao jednu čuvenu rečenicu njemačku. Ono što čovjek osjeća da mora uraditi, to uradi. I pustio ga. I hteo je da ga poslije rata ponovo da mu se vrati. Međutim, moj otac je prvo hteo da ga upozna kakav je on čovjek i da vidi da može da mu poveri tu značajnu sumu novca. To mi je profesor Perović pričao poslije tatne smrti, jer to je bilo prijateljstvo iz bajke. Kada je ponavljao što ja nisam poginuo mesto Ede. I vidjeli su se. Tata je već prestao da puši jer je strašno pušio pa je dobio trovanje. Dragiša nije smio pred njim da puši. Pa kad je zašao iz ugla, onda upalio cigaretu. Međutim, moj otac ga je odmah ocenio i taj ceo iznos je poslužio za osnivanje medicinskog fakulteta u Zagrebu, jer je anatomija prvi predmet koji se uči. Šta da vam govorim? Na kraju, do Drugog svjetskog rata, to je po preparatima bio najbogatiji institut u Europi sa našim skromnim sredstvima. I to zbog toga što je moj otac kao rođeni biznesmen po struci tako dobro investirao taj novac da je fakultet od toga imao stalno prihoda, dok nisu došli divljaci i sve nacionalizovali i fakultet je ostao bez tih sredstava. I znate šta je onda uradio profesor Perović sa svojom sestrom i porodicom? Sestra jedna s njim živjela, koja je bila velika medicinska sestra i rano se povukla u penziju da bi njega negovala. Ona je za prstena cara Josifa skidala dijamante i prodavala da bi se anatomski institut dalje izdržavao. I to je radila do kraja svog života i poslije smrti Dragišine. Dragiša je umro 68. na samo Banje Veće. I kažem, to je bilo najveće prijateljstvo i najveći uticaj sem roditelja na mene u životu i moje Dragiša Perović. Vaša porodica veoma je insistirala i pružala svojoj deci bogato i kompleksno obrazovanje, što je kasnije veoma pomoglo vama u životu. Mi smo od ranog detinjstva učili jezike i tu smo imali sreću. Velika nesreća Sovjetskog saveza poslala je u svijet vrlo kulturne ljude. Nas je bilo mnogo dece, mama ni u kom slučaju ne bi mogla sve da nas podiže sama i mi smo od ranog detinjstva imali ruske guvernante i to iz najviših krugova ruskih. Posljednja koja je na mene najviše delovala jer je došla kad mi je bilo 10 godina, Kornilova, bila je ćerka upravnika dvora u Kremlju. Neizmerno kulturne guvernante, čiji zadatak je bio da nas uče francuski. A ruski smo govorili, pošto je prva guvernanta došla kad se rodila moja sestra mlađa od mene 4 godine, koja je prva progovorila ruski. Ruski smo svi znali i učinila se, mislim, jednu nedopustivu grešku. Rekli su da se pravopis u Rusi imenje, pa ne treba da učimo pravopis. Ali govorili smo ko Rusi, tu uopšte nije bilo razlike i gajeni smo na ruskoj literaturi.